Selamat berjumpa kembali pemirsa. Semoga sehat semua dan selalu diberkati. Kita kembali hari ini memasuki prosesi adat Matotongkon atau penerimaan tamu hari pertama ritual adat Rambu Solo. Almarhum Andarias Pulung Sorring atau Ape Sorring di Tongkonan Rante, Pentaluan, Kelurahan Kamali Pentaluan, Kabupaten Tanah Toraja, pemirsa. Oke, pagi ini kita menunggu rombongan kloter pertama yang akan memasuki ruang penerimaan tamu atau ruang pelayatan. Hari ini sudah menerima tamu hari pertama. Jadwalkan 2 hari akan dilaksanakan 2 hari penerimaan tamu, pemirsa. DP 8894 KD, DP 8894 KD, mobil truk, DP 1504 CP, DP 1504 CP, DP 1945 CI, bidang, DP 1945 CI, mobil bidang. Ya, tak pada di rokok terminal. Oke, baik. Kita parkir di terminal. Parkiran di terminal hari ini, pemirsa. Jadi yang juga kayak gini itu terong, yang tuh baru mabusat. Jika ada yang ingin ke lokasi, di lokasi tidak diperkenankan lagi parkir kendaraan. Jadi parkir kendaraan berada di terminal Makale. Ya, jadi semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diparkir di terminal. Oke. Baik, kita menunggu rombongan kloter pertama, guys, yang mungkin sementara mendaftar di pintu masuk atau di bagian pos. Kita jalan-jalan dulu, guys. Seksi penerima tamu, Tomak duluan. Sipil dulu. Seksi seni budaya Pak Maraka, Tomak Badung, Tomak Randing. Iya, tak pasakana sama kaleta. Oke, sudah dipersiapkan semua kesiapan untuk menyambut para tamu atau pelayat hari ini, guys. Wah, mantap. Di halaman ini sudah penuh dengan darah, pemirsa. Kita tidak boleh terlalu ke sana. Tapi tahap itu rombongan 1 lasita apa? Tapi lagi tahap 1 lasita apa tu rombongan mangka di Saabunina. Bapak Nathan Sialo, Batu Bapak Yona Wandula, Bapak Petrus Lewi, Batu Bapak Iten Wandula, Dr. Anda Hajab Puspawati Husler, Wakil Bupati terpilih Lu Timur, Insinyur Irwan Bakrisyam, Bupati terpilih Lu Timur, Joni Sampialang, Batu Papa Noping Wandula, Joni Batu Papa Aresti Rantai Damai, Serene Prisma Rantai Damai, Bapak Dr. Tinus Leci Batu Papa Getra Rantai Damai, Bapak Abdul Halim Papa Akil Wandula, Simon Sugule Batu Papa Kris Wandula, Nenek Kris Jomai Wandula, Bapak Petrus Rupak Batu Papa Anopa Wandula, Nenek Muti Kamali, keluarga Matius Mangelo Batu Nenek Wansi Lea, Nenek Lia Pak Bolongan, Bati almarhumah Indor Toba Kamali,
Tato Miling, Tonglo, Tongkonan Baine, Bapak Ferdi, Timika, Papua, keluarga almarhum Tandi Liling, Kampis, Makale, Batine Saung, Tongkonan Baine, Lembang Tolo, Buntao, Simon Tandiayu, Batu Paendra, Leatul Sangala. Seluruhnya keluarga almarhum Dama Badeko, Leatul Sangala, keluarga Netato Tambing, Lea Rante, Serene Laso Tarongko, Tongkonan Pantan, keluarga almarhum Tato Abun, Petaluan, Insinyur Piasmuji binti kakak MT Balikpapan, Komjen Polisi Dr. Antus Perdianto binti kakak Jakarta, Serene Yoyo Saluran, Rantebao, almarhum Netoma, Tongkonan Baine, Tonglo, Buntao, Bati almarhum Dua Tondok, Tongkonan Baine, Tonglo, Batine Kendek, Tongkonan Baine, Tonglo, keluarga besar SDN 9 Makale, Kalumpang, Senene Tato, Batune Eheru, Ariam Makale, Nene Agustin, Milan, Peni Lantang, dan adik-adik Jakarta, keluarga almarhum Manesion Burake, Julius Padiam, Waktu Bapak Racing, Tampo Makale, keluarga almarhum Nebas sampai Teluan, Bapak Rista Balikpapan, Bati almarhum Minggu, Tongkonan Baine, Tonglo, Bati almarhum Limbo, Tongkonan Baine, Tonglo, Bapak Reni. Yang mau tahu rombongan Latanong. Dian, terima kasih banyak bosku sudah bersedekah pagi hari ini. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah bergabung. Selamat menyaksikan kegiatan kita hari ini. Akan dilaksanakan rombongan kloter pertama akan sudah dibacakan. Tama rombongan yang namakannya motonina rapa motuiso. Upu tamato maapapangan nadolong paamaraka undi dioboko nato maapapangan tuto maabado. Ya betul aturan. Oke baik. Tambahan rombongan tula minta majumai, tambahan rombongan tula minta keluarga almarhum RT Saranga to kalau Pentaluan, keluarga almarhum Saranga to kalau Pentaluan. Iya, nah putus-putus teh warna spesial. Dan Radian keren dekorasinya, iya bosku. Yodal Mukuyo, Balongan mantap, oke mantap. Yohanes Mangola, selamat datang, selamat bergabung pemirsa. Saat ini sudah mempersiapkan rombongan kloter pertama yang akan memasuki rombongan tamu. Petambal ako kapal lingkungan Pentaluan. Bisa inainde sa bata itu lagi utalay ako. Kapal RT banda dia naranapurar kali kato Jawa. Bisa kapal lingkungan naik dete. Lindra Katerong Silaga daw. Mungkin ada nanti dikondisikan karena ini kita fokus dulu menerima tamu. Jadi nanti adu kerbau dikondisikan. Kalau cepat selesai mungkin akan dilanjutkan dengan prosesi Mapa Silaga. Satu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Good morning everybody, good morning pemirsa. Sudah akan memasuki
ruang penerimaan tamu rombongan kloter pertama. Yuda Makio Palongan hanya bisa nonton, oke. Selamat bergabung bosku. Yohanes Mangubal dari mana lokasi? Di Makale bosku. DP 1945 JI, DP 1945 JI, mobil Krista Silver Kerbau Sultan sudah memasuki atau diarahkan ke alamat. parkiran terminal. Mantap ini guys. Ngade kende batuna Allah. Marelangan surona pada. Lindo sandali dena kasikmo batul panna men karak pamatam para patna. Tiseno seno morante. Beban sigala tu tandung sia-sia. Tanai meruak tanah. Antara negara tongkonan. Pengeluaran dari sungai bukan ngaruangin. Tarung kona kayu wasik. Pantaranakna tekan ngana tondok. Pengeluaranna tekan pangleon. Lilina padang gemu. Tekan luan. Isulembangna padang dekamanu. Tona nayu bedan tanah lambas senang. Puang rumah tua tuan ina tokong mantap mupelemu. Susi galu makale. Carlota, terima kasih bosku. Angga salombe parerung tinting kaunganan balu suri lapak. Kemudian kesimbolo ngani dokon noya. Sose sarita tulang banten cuma tunorong. Limo lokote pangruntian rahana. Ramte makalua lantai landung mas sea-sea. Tokan merekan nalo tokalan ngalang kolo. Lina pada liur timur Mengaronto pada di wasupotna Teton bukan tokadoe Indonesia lingkara kasih mina surupana Pantaranakna bumi Batara Guru Temangka dipilih hamsak Tepula di tono buah matasak Untorui borok nalamba Unde sungi kurapatna dari Tenjuanana tahu muda Pengalundanana tahu kampan Wakil Bupati Liu Timur Tengka Sanana Tungkun Pantarisan Makarai Taruh pulauan na parami lalu sukan daurena dapumuan. Munindo sangka pasalinan na tang dilino. Ano kuma lalong sangka ma kasih lamay dili na patang penganian bisa bakban. Dosikan me dan palelean na salah supa. Lingkong maalu to timo. Kasih dengan tegula di Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran kedatangan berbagi duka bersama dengan rumpun keluarga Bupati terpilih Luwu Timur Insinyur Haji Irwan Bakrisyam Bupati terpilih Luwu Timur bersama dengan Dr. Anda Haja Puspawanti Husler Wakil Bupati terpilih Luwu Timur. Terima kasih kehadirannya berbagi duka bersama dengan rumpun keluarga. Tongkon Pantarisan Makaraeng Taruk Pulauan sirang didangle Lalasukan daurena tang dilino Lamay padang rilea
Diumba pantarisan makaraing na pantaranak na patasik pangluluan na datumuane to dilandulalan ni dilang kapataunan ni ton na diindo base kasanle ton na diambe panda di pamaroson lamay lili na padang riran tepao pantaranak na padang di palopo turiang naran tedamay padang ditulak talu di saladan sambak batu lalikan padang natulak buah natulak penrang natulak makole bae bunta pangalili na puang saweri gading pak katonan na tandri adeng makamban na toroi taruh kumulawan na tundaka tang mate puang laki padada patala bunga pajung riwu tungkasanganna tongkon pantarisan makaraing pangaluluan na lili rinding daun induk patendeng na sapan kuwa-kuwa tumpetayan ni keden tomak dua takin lan limbua pak na padang risang Allah naliri kambuno wasilan pas setangan pemeken do kita matungkon alayu ketibung ka iba bakarua tumakin labo tamakai sungan kakalanduan ketikil langi pentiroan sia parang taruh kubulawan na padang di tarungko te di palindona bulan te di pebarrena Allah pantaranakna tengkonal layu ku padang di tarungko dia mau digente to si kambi isong kalua to si taranak gori-gori tangakti to di po barra masukaran tuyang nalindo na bulan barrena allo puang palaga lamay padang di tarungko tongkong pantarisan makaraing na pangluluan na randan langi patendeng lelean nuran nola langi kalua tumete batara asia-asian umpo pani angin umpo lente ketalimpuru tiumba padang rijayapura pakapanadolok jomai padang ritimika tasakena puang matua daw tangan lagi rapak-rapak tu tumampara rata daw dasa tokonganan iya mo me patudulalan iya mo me pate mata kalambanan taek morakada singa tangaladekan tulak maka ini karampungi katongkonami kiti mak bulan kiran dia talak ma'aw tang kelesoa sampak bating kimodando tanggo tonan mali oki
Ini sampai ni cuci nama. Jadi aku sudah nak lewat mana? Sekali lagi kepada pemilik kendaraan atau sopir mobil dengan nomor polisi DP 1945JI DP 1945JI mobil Krista Silver, mohon supaya diparkir dipindah parkir ke terminal. Terlambat ini. Malah dikasih bapak. Yang nanti kami masuk.
Tanda kita akan keluar main. Wih, berdiri kami po. Iya, informasi yang ketiga kalinya kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi DP 1945JI, DP 1945JI, mobil Krista Silver. Iya, sangat membuat jalanan macet di bawah. Jadi mohon pengertian kita. Kalau sabar aki ke taru-taru ki, iya. Dinas Perhubungan akan ambil tindakan. Jangan lupa ya. Oke, Cek, Bos. Ibu Urpa, oke. Halo. Iya Bu ya. Indo mau apa kopi cantik-cantik guys. Mana tanda siapa kasih apa ada aku ke sulit pemirsa. Tak boleh. Oh begitu Pak. Sir kan halus sumut bay. Halo. Palindur ang kopi dah kopi rale bosku. Oke mantap. Masih liuti mau piru pelilal.
Informasi keempat kalinya. Weh, benar Informasi yang keempat kalinya DP 1945 CI. Mobil Krista Silver. Ya, mohon supaya dipindah parkir. Oh pemirsa, ada yang kami rekam parkir mobil Krista. Mengkilala kami, mi pareli. Kempes meniban na daw. Ya tu kendaraan ke Rampoi lana puping kalau satu tu penumpang na daya. Namangka to male ma parkir roko terminal. Kalau a parkiran dia. Bisa pala malurang pentalon naman isule. Rombongan kloter pertama sementara menerima jamuan dari keluarga pemirsa dengan minum kopi. Wah, ngopi-ngopi, kopi Toraja. Mantap. Asmat Puspa, selamat berpesta. Wah, selamat bergabung bosku. Salam dari Toraja, Horas. Tabeng lako kita keluarga bayi melong kita oki itu damoro lantang ta tau ki damoro lantang ta sekian sampai sekian ta sorongi yung pos depan na lengkapi rokok tu karcis. Oke. Kita oleh lako kita keluarga melong tao ki pitu da morok lantang ta batinda tabenta na petaduan ni rokok na kapi kenau ki petugas depan yo tabe oleh malamita nari tanun telan bangkarampuan boyo siman bambaria makarani pada sampai talikusan kaisungan tomakat makalimana lako bupati dan wakil bupati terpilih kedua tang malu sapayo kota taliluk pasir sarean bulawan tau orang makaranta lagi kuah susi modang na lembang palilian nate kalimang leon la si sonda tolang na la si selle to indek te may rarabuko tama sorok tama tuka kuli ipiking lentek ta kalili do tilang ipi kinaipi mak mere salu kirok ko pa mapas sarandanan laki
kisila bandang apakah datang tipiak bandang laki bile fantasi pabisara tang tite pobeluak kada katang palambiran bisara katang mauturan tobelan nabati tomalingki turunan tomalilugi pati matapon na maniburan atas yung tarlimpan manilumpa-lumpa na wanda penguturak padang kanan na pengutalumpatan ite tangan nisam mani tangan ampa sorongan sepu di karamanik tangan pewaranga mani pali sebulawan na ranteang tuyu sapa diri tibunawan tiba endinga mani randan di puruk iti amba sulipak mani lengko dili laki kilang ngamotang mak kadatongan kirek kemotang mak tundu maleso tang palambing mani dikang kada sang buku tang padete mani sapatikan nabi sara di beri kami toma raputan lang toma kapuran nao angka tokombong kumahar iya rakane dako kena ko umbake tang palambing mo pauno ko kiro ko kau koran sileta kita padete mo paun ni sungki roko kaisunan sang kalamata kiku aminto katang palambiran katang maupuran kita melampasi patu borong na kita melampasi kalau kadawang na tumasindong kita inawang tanto kalua kita pak dengan tak mi kalau miranatang salah kalau mi bori miranatang salah bori segala kekurangan segala keterbatasan semua kehilafan bila mana ada dari kami rumpun keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. All of the loss, all of the mistakes in the funeral of ceremony, big family, so sorry for those all. Tapatangan rampak talinga donta, tapali dan maya-maya suling pakar kita. Ikam dosan tunggi segala ikam pilih timbulawan di pak dan jalan. Oh begitu. Yang kemarintinan na Insinyur Haji Irwan Bakri Syam, Insinyur Haji Irwan Bakri Syam, Bupati terpilih dari Luhut Timur. Turang pemetan damali tutun kabaro lako Papa Selvi Wawan Mula. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Dr. Randa Haja Puspawati Hulser. Dr. Randa Haji Puspawati Husler, Wakil Bupati terpilih di Luhut Timur. Sulang ko may tandamali, tutun kaboro lagu Bapak Selvi Wandula. Katongkonan kamarintinan na Nenek Lasok Tarongko. Sang sigurusan sang tiang karana Nenek Lasok Tarongko. Lamay tongkonan Pantan Tarongko. Tulang ko may tandamali, tutun kaboro lagu si Mama Nadia. Katongkonan kamarintinan na Nenek Yoyo. Nenek Yoyo saluran rarante bawa. Tulang ko makrin din ang tilong tongkon mak tongkonan laki. Tutun kaboro lagu Mama Clara. Batu Jenny Soreng. Katongkunan kamarintinan na Profesor Dr. Yohanes Rante SE MSI Jumai Jayapura. Turampo mitandamali tutun kaboro lako Ibu Sarti Soreng. Katongkunan kamarintinan na Komjen Polisi Dr. Andus Ferdianto binti Kakak. Komjen Polisi Dr. Andus Ferdianto binti Kakak, Jumai Jakarta. Rampo mitandamali tutun kaboro lako si Bapak Nabayu Batu Martin Soreng. Katongkonan kamarintinan na Insinyur Pias Muji binti Kakak. Insinyur Pias Muji binti Kakak MT Jumai Balikpapan. Rampo mitandamali tutun kaboro lako si Bapak Nadia. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum LT Saranga. Keluarga almarhum LT Saranga. To kalau pentaluan rampo metandamali untan batasiki hara makam manuntoni bulawan ibu kutang sediran rampo matangkian suruh katongkunan kamarintinana. Keluarga almarhum LT Saranga. Keluarga almarhum LT Saranga. To kalau pentaluan rampo metandamali tutun kaboro lako Mama Nega. Katongkunan kamarintinana Joni Sampialang Batu Bapak Nolping Wawandula Rampo metandamali tutun kaboro olah ke Bapak Selvi Wawandula. Katongkonan kamarintinana Bapak Petrus Lewi. Katongkonan kamarintinana Bapak Petrus Lewi Batu Bapak Iken Wawandula Rampo metandamali tutun kaboro olah ke Bapak Selvi Wawandula.
Katongkonan kamarintinanna Bapak Nathan Siallo. Bapak Nathan Siallo, batu si Bapak Nayona, Jumai Wandula, Rampo Metandamali, tutun kaborok lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Joni batu Bapak Resti, Jomai Ranti Damai, Rampo Metandamali, tutun kaborok lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Nenek Prisma Ranti Damai, tu Rampo Metandamali, tutun kaborok lako Bapak Selpi. Katongkonan kamarintinanna Bapak Dr. Tinus Leci, batu Bapak Gekra, Jomai Ranti Damai, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Bapak Abdul Halim, batu Bapak Akil, Jumai Wandula, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Simon Sumule, batu Bapak Kris, Jumai Wandula, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Nenek Kris, sia Nenek Kris, Jumai Wandula, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Bapak Petrus Rupak, Jumai batu Bapak Nopa, Jumai Wandula, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Bapak Selpi Wandula. Katongkonan kamarintinanna Nenek Nopi, sia Nenek Nopi, Dekamali, Rampo Metandamali, untan data sikira ramakaman untuk Pulauan Ibu Putang Seriran, tutun metua. Katongkonan kamarintinanna keluarga Matius Mangilo, batu Nenek Wansi, Domai Dea, Rampo untan data sikira ramakaman untuk Pulauan Ibu Putang Seriran, Rampo Matangkian Suru. Katongkonan kamarintinanna Nenek Lio, sia Nenek Nalia, Pak Bulungan, Rampo Metandamarinding kini Megundai Saraka, Rampo Matangkian Suru. Katongkonan kamarintinanna Bati Almarhumah Indo Toba, Bati Almarhumah Indo Toba, Kamali, Rampo Metandamarinding kini Megundai Saraka, Rampo Metua. Katongkonan kamarintinanna Ne Tato Mak Miling, sang siturusan sang tiang karana ne tato miling tonglo tongkonan baine turang kometan damarinding kenen mekundai saraka tutun metua. Katongkonan kamarintinanna Papa Ana Ferdi Juma Intibika, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako Pandi, tutun kaboro lako si Papa Ana Pandi. Katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Tandi Liling, Kampis Makale, Rampo Metandamarinding kenden megundai saraka, tutun metua. Katongkonan kamarintinanna Bati Nek Saung, sang siturusan sang tiang kerana Bati Nek Saung, tongkonan baine Lembang Tonglo, tu Rampo Metandamarinding kenden megundai saraka, tutun metua. Katongkonan kamarintinanna Simon Tandiayu, sang siturusan sang tiang kerana Simon Tandiayu, batu Papa Hendra, Liatung Sangala, Rampo Metandamali, tutun kaboro lako si Bapak Nadia. Katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Dama Baleko, Liatung Sangala, Rampo Metandamali, untan data sikira nama kamban utoding Pulauan Ibu Putang Seriran, tutun Matangkian Suruh. Katongkonan kamarintinanna keluarga Nek Tato Tambing, Lea Rante, Rampo Metandamarinding kenen mekundai saraka, Rampo Matangkian Suruh. Katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Tato Abu, Pentaluan, Rampo Metandamarinding kenen mekundai saraka, tutun Matangkian Suruh. Katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Netoma, tongkonan bayi Netonglo, Rampo Metandamarinding kenen mekundai saraka, Rampo Metua. Katongkonan kamarintinanna Bati almarhum dua tondo, tongkonan bayi Netonglo, Rampo Metandamarinding kenen mekundai saraka, tutun metua. Sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum JP Pakung, Pentaluan, tu Rampo Metandamarinding kenen mekundai saraka, tutun metua. Katongkonan kamarintinanna keluarga Insinyur Petrus Naritoding MP,
keluarga Insinyur Petrus Naritoding MP Pentaluan Rampo Metandamali tutun kaboro lako si mama anadea katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Kamma Pentaluan tu Rampo Metandamali tutun kaboro lako anak tomate katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Martin Lenggo tanete Pentaluan tu Rampo Metandamarin kenden mekundai saraka tutun metua katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Nenek Darmi paku Pentaluan tu Rampo Metandamarin kenden mekundai saraka tutun mak kekiran basi sangat siturusan sangat yang karana keluarga Peter Bubul tanete Pentaluan tu Rampo Metandamali tutun kaboro lako Dr. Andus Martin Soreng si teruna katongkonan kamarintinan na Mama Eping Buntao Rampo Metandamali tutun kaboro lako si Mama Anadea katongkonan kamarintinan na Johnny Bubul Kalimantan tu Rampo Metandamali tutun kaboro lako Dr. Andus Martin Soreng si teruna katongkonan kamarintinan na keluarga Dr. Andus Lexianus Lintin MSI Pentaluan tu Rampo Metandamali tutun kaboro lako Bapak Nadea katongkonan kamarintinanna Lintin bersama Ade Lintin Solasiluna Pentaluan tu Rampo Metandamarin kenen mekundai saraka tutun metua katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Jeffrey Pererung batu Bapak Vita Pentaluan Rampo Metandamali tutun kaboro tanda tasikira ramakamban utoding bulawan di buku tangga sederan Rampo mak tangkian suru katongkonan kamarintinanna Papa Rama Solasiluna batu batina neetanan damai rantai pau saloso Jumai Makassar tu Rampo Metandamali kenen mekundai saraka tutun metua Sitaruna bati nekendek bati seri kendek tongkonan bayi tonggo Rampo metua nenek tato batu nenek heru Ariang Makale mempatu na Mama Nadea Nenek Nagustin Milan mempatu na Nenek Nawandi Sitaruna keluarga almarhum Nenek Sion Burake mempatu na Papa Anak Yulis Paliam Tete Batu Papa Resi Tampo Makale Rampo Metua keluarga almarhum Nenek Basan Pentaluan Rampo Metua Bati almarhum Nenek Limbo tongkonan baile Tonglo Rampo Metua Bati Nasiane Minggu tongkonan baile Tonglo Rampo Metua Bapak Arista Bali Papan mempatu lako tumarapu baktu lako mintu anak tomate Peri lantang sola Adina Masunu Diomai Jakarta mempatu lako Bapak Martin Soreng baktu Bapak Anabayu keluarga besar SDN 9 Makale Kalumpang mempatu lako Pak Rapuan Dalam kisahku penduan RTP Bukada Ulang Sangararata yang untuk rombongan Profesor Dr. Yohanes Rante MSE MSI Jomai Jayapura tu Rampo Makrin nanti dong tongkon mak tokonan lagi tutun kaboro lako Ibu Sarce Soreng Rampo Makrin nanti dong tongkon mak tokonan lagi tutun kaboro lako Ibu Sarce Soreng lalu lako alam letter E la sang koran temat-mata keluarga Papa LT Saranga Dio alam Dempu manitang matar ketanun tama palingaduanta tanga maseso balida ladak tama karangan pasurwanta layak kumay sangarara kapon patuanta tanda butunta tarap pamamay pakalaway indetan konan kada susino kato bila apalapen biro dan tintin iya tumaya patama kasi pakada melong to tapapatuan tamanan pakitay paringan dan nasauta katong kananta sunduralak na pupuk pendaunanda nadako to tumakaki kala apa paraya sigira no ilasu lati utundang miki ilakoinan na tumarapu to tapatu
Halo. Ya. Na merasa siama dok temai Pak Rapuan lantai-lantang Karampuan dari warga masyarakat bersama kemajemukannya, dari keluarga besar yang dilibat duka cita, ada penghargaan kepada tamu-tamu dari luar Toraja yang akan kami sebutkan saat ini. Bupati Lu Timur terpilih Tanato, Wakil Bupati Lu Timur terpilih Tanato. Jadi ada penghargaan berupa satu kaki kerbau, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lu Timur. Sekian dan terima kasih. Ya, tabu kayu lang muslim karena rata takut karena kalau dende pak kampung Pelawanta tatu tu nalako inanna Pak Rapuan. Jadi kita keluarga baimil long ketau ki damoro lantang ata na di barok ko pos depan na yan na mangoki petugas yung nalengkapi roko da nakapusang-pusang temay rarabukunta kumual damor opira tulantang na to susidu kato te kita Parapuan o ta nalengkap tu penempatan na dari baimil kepada tatambui pangami ta panok ko. Ya, kelengkapan Bupati bersama Wakil Bupati terpilih Lu Timur ke VIP. Iparampol ako kita keluarga di pokana nina ako ayat tu bay na kende ka ba akayan talu ayat ku tiro do manera dua bisa apa belum ya penyampaian ng keluarga talu bisa apa Indah Ratu Bangka Bonikuan Nina sama baik ayat tedo baik na nasib ta tedo mo sola baik na papaona batu ne piang Indo para to bisa Susimo batur katang malilu po bakintang ki malilu pos depan bilang lamiki na manilaki kambio santung sangararata yang untuk katongkonan kamarintinan nasian nenek remang rombongan nasian nenek remang domailea tu rampo unta data siki rama kambal untuk di bulawan ibu butang sederan rampo metua katongkonan kamarintinan na Bapak Torres rombongan na Bapak Torres Jumai Jakarta tu rampo metanda malik tu tumporo lakuan si Bapak Nabayo Sidaruna tu rombongan lebih tama Jumai tapi laku kita pasaka kalita jo babangan na rantai kalua ya tu rombongan lebih tama Jumai rombongan na senene uandi tongkonan tondok duntu bulake katongkonan kamarintinan na ate lingi Allah rombongan na
ate linggi allo cumai taparan katongkonan kamarintinana Otto Rambak Jomai Jayapura rombonganna Robert Pura batu Bapak Karmel ini kamali rombonganna Oma Dina Lembang Oma Dina Lembang kamali rombonganna Mama Yuyun kamali rombonganna ate linggi allo taparan rombonganna Mama Yuyun kamali rombonganna Mama Yuyun kamali rombonganna Mama Fitri kamali rombonganna Mama Fitri kamali rombonganna Yusoibu SD Pak Benedicto kamali rombonganna Puang Randang sampai Toning Samala rombonganna Nenek Yurin Batu Mama Yuyun Burake rombonganna Bati almarhum Erlamba Burake rombonganna Bati almarhum Nek Sempa Burake rombonganna Pengodean Jomai Ambon rombonganna keluarga almarhum Nek Tabi Bu Isun rombonganna Aka Arantiallo Tongkonan Nada rombonganna Bribka Robert Ardianto Jomai Mamasa rombonganna Nenek Rasak Pintaluan rombonganna keluarga Nenek Gadi To Kaluku Makale rombonganna keluarga Sampai Kepe Burake rombonganna Nenek Tami Pantan rombonganna keluarga Nenek Karen Burake rombonganna Bapak Ariel Timika Papua rombonganna Bapak Ruben Bau Sangala rombonganna Joni Rasing Makassar rombonganna Pong Joni Lea Batu Papan rombonganna Mama Rup Batu Tande Lago rombonganna Mama Roni Lembang Kole Balai Batu rombonganna Nenek Ajo KP Kendek rombonganna keluarga Sandi Pulung Batu Neira Terminal Makale rombonganna keluarga Akasi Batu Nenek Pitang Sepang Karuaya rombonganna Bapak Kepala Lembang Liatung Medallo Bone Liatung Sangala rombonganna Bapak Linda Randan Batu rombonganna Nenek Set Bone Liatung Sangala rombonganna anak-anak EPC Kamali Taba rombonganna anak-anak EPC Kamali Taba rombonganna anak-anak EPC Kamali Taba rombonganna Bapak Ariel Landa-landa rombonganna rombonganna Papa Rama Solasiluna Jomai Mangkasa Batu Bati almarhum Iye Tanan Damai Salo Sorante Pao rombonganna Mama Emma Jomai Makassar Batu Bati almarhum Iye Tanan Damai Salo Sorante Pao Sidaruna rombonganna Iye Sita Batu Nenek Mama Lapandan Malimongan rombonganna Mama Nopi Jayapura rombonganna Bapak Desmi Batu Sita Lapandan Malimongan jadi yang untuk tujuan saudara-saudaraku langsung kampung utara Rukun Patisuna ada anak Nikalua sangkan anduk lawan Cantik banget jadi Wanti nah. Cantik banget jadi Wanti. Ya tuh lana sudah buat di rokok ya. Iya. Tong di lapa-lapa yang riwa lagi tersalah kita buku berapa itu berapa akan yang suruh. Yaitu lantas biru. Yohanes Soreng. Yohanes Soreng. Yohanes Soreng. Yohanes Torres.
Bapak Yohanes Soreng, Batu Panganawayu. Iya, seseorang itu untuk beda. Ya. Tomarete nate parangonan kuyong may kapal numpa ko ni. Tomarete na parangonan kayong may kapal. Papayitin di ano. Mati rombongan ganggang Tonda di pasar lo Tanggilo nanti Tonda di papani iso di patah Tonda di pauru alu sikuria Onina metundan manik Mengona itio padang Napelele tomang bila Naisan toto yang tonda Tangta tiro kagana tangta parikana tangta Totama solo Totama juga Tomer rante, tomer dawa. La susi kane terlomba. Tinto pangalak mak paluningka. Puntu mak paludio mai. Buddha iya anna tomak pasa. Makamban anna tomak tamburan. Inang sengat kenang sengat. Inang lain kenang lain. Kenang pangaloloan sangka pantaranak doti langit patendeng seleng sirende lindu sandalindona mengkarak patam parapakna tasiki batur panna pantaranakana to patam buah tiumba padam deburake sang base nenek sang kalapanda todolo kapuang anta Turiangna sundalak kelan diburake Yang kulidan pada hari kebutuhan kula Ilan pada hari tak parah Tondokana tandiri lambun Dayananna datumuane Tunilan dolalan ni dilang kapatahunan ni Tunna di Indo pasikasan ni tunna di Yambi pandai pamarokson Tunna di pula kaguntun na bone Dilang dato sindana Inde raun tomanan ni Raun todi ni male soni Kumura todi om parang anita parang Natalana katong konal layo Nawoloan nesungan pak kalandoan Tong konal layo seke etung kasanganda Lindo mo tiumba tampara pakna Sulegayangana solon tara pagana Nene mangana sangka Lamay padang adita parang Koe Ambil mangurangku siapa pak yete nengi allo Langang sila kalamba si barung barang Bantaranak narandan lagi pangluluan kalian nuran Todio padang ripapuan Tondo ko rongko, toda tondo ko pembasian loli Tondo ko malum pumasapi makam pipi kali torang Nanay maram dan kalua toleli lepongan bulan Malem bamalayong ang kamataling kando Sure mapon no sipuna tibagi mapon no bakana Na toean tangkian suruh Na detaman lindo sarap Damai padang di Papua Lamai lili bumi cendrawasih Kipati beru susukuran dan di puduki Kipabadi kibura-bura lengkodi laki Rokok padang kalambunan nalo Tedium katampuran nama masa Mamasa laku lambi Topitu ulun nasal Togarua ba'bana mina
sapalilian kondo sapata pangalilina nenek mangana sangka pakatonanna tori jene tuti umba tasigi mapulu tuntara nakatong layo tuluan desunan pakalan doa tongkonang layo kubun tubuno tula kasale mamasa tungkasanganna Hilan padang rima masa kusuleran dan nalangi tibalik kadelean nuran Hilan padang riambon nanai maaran dan kalua reke maalim mamalayu tolili lepongan bulan angka matarik kalu Sule naram tematan lo tibalik kamu tuan kuna lamai padang rileatung taruk turi yang nasa pongkope lalu sukan daurena puang tandilangi tuna turi yang napuang makalo jumba padang ribone lili lembang nawas setangana talu lembang mangkasa bambana goa padang di bone padang di lu taruh turiang na tunda ka tang mate lolo sukan daurena tumpeang laksang katulino turiang na batari boa lolo sukan daurena puang laki padada tonna dari patala merang si kambi kada tuan padang di goa di gente sombari goa tonna dari patala di siroloan kada tuan padang di bone di gente mangkau ribone tonna dari patala bunga sitaranak kada tuan tanalu di gente pajung rilu tonna dari patala bantan sitaranak kapalodangan di gente mata sakari toraya malu te di pulelean ma bomba di potulang danan kada to di katawanan ni to di tagiran ni kumua to tilu bucoy sedih capak galak apa pada tiga tertinggi kemudian empat sederajat kusule engkokna tedaenan tuo balok ilan basetangana ilan padang risangan padang ribau sang paliliranna kulian masa budoke makriu tau penandai bambana bata-bata kela ditulilu tutombang ibusian dirangkang ilan tongkonan layu kela diosa balatanai turunan di parimata lan kaisungan pakalan doan basetangan lamai bulian masak bu lamai doke makriu kiti beru susuk kiti be do katonan padang dilakbuk laku kambio santun babangan na apa laku kakbi riti bulawan pangalili na sobe pakatonan na tumba mamuranga sang base kita nenek taton na ditulak kebuntun na bone sagala panda todolo kapuangan taton na dilang daton don tani tena tosin dana bunga paling gilan dila abo bantar anak na kalampunan malo katampuran nama siap tumpintungan ni papamawa na datu matampu tumpin tirerungi sani kandaurena karamping kalampunan tiumba padang di kole mengkarapa padang di sawangan lindo tamparapa anakin den baturupanna taruh bubulawan na padang riming kendek lolosukan daurena lili basya dinna talu lembang taruh turiyang na puang paitong lolosukan daurena to dikasiri mata bubunna di kabanga tondon turuna si tamu uluna salo kalua si rompa engkok bulawan na padang si tamu tanah toraja silek tobarakna si tirolindo toraja utara si polo kain diina pantara nakna padang
di Saloso sang basenede sang kalapanda todolo kapuanganta nenek mangan sangka todolo lentenan panipuan tiumbak padang di Saloso. Ku tiberu susuk tibe do katonan tama padang riran dan batu. Tondo kona pung kalua, dayananna lamangna, masuli dati. Manarang ngumpoy aku manusang kala kutumanu kaloy nina. Tonna dilutu tumbang lili lepongan bulan. Tonna diosa balatana angka matari kallo. Karampuan tak katongkonan tamin tupa inawan kalua talendo tamate ada na katongkonan di timang matan lo tapo kadiran de palama umburang tati seno reke di pak tero masaratoi sampak bating tamo tondo pangok tonan mariwata. Petamba mali lako papa selfie yo may wandula na laimite di pokana molanina telula ko bupati terpilih nu timur kebise tangkai melamai. Parketan tang matintian kala belan nayate kami de protokol karcis bang makitiro dadi laki kuat tabe naria duka karampuan boyo nasalaran kaisungan tomataka tomangka kinai mauyun kayu ki puro takba ki dulu tekken laun torroi lolok nalamba laun nisungi kurapakna dai Wakil Bupati Tanah Toraja Totemo lamendadi Bupati Tanah Toraja kemangkai Pak Tokoan Ladi Patu Lako kurne sumana karampuanta sangadina kak tuan sunga. Ki pamatari ketanun ki pamases sebalida pagantianan bulawanta anggato di pepak buntuan rano di potani te kasalle lante lili lepongan bulan angga matari kallo Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja batu keluarga tongkonan lalangan tondon makale sang seterusan sang tiang karana keluarga tongkonan lalangan tondon makale batu keluarga Bapak Dr. Sadrak Tombe SPA Turampo mak rendenan tedong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro lako anak tomate karampuan tamasolana sang kakendenan tangka mairi kitimang mak bulu sang lampah kirande maao tang telesoa.
tungit lalan kalau na Mario. Ibu-ibu PKK melakukan. Gadis-gadis teras. Iya. Kurang lah. Tahu apa lagi? Dia tak kamera ni. Kamera. Dari kerja. Yang pelantas lah. Saya mau. Kenapa? Tak kamera ni. Oh. Kira-kira na to mungkin sehingga sare seko kopi. Kalau dami boko, tanda. Kalau dami boko.
Halo. Ada Kakak Losi. Kita mau pepangan, guys. Kalau mau ke Mindo, dapat yun di. Bebas sama itu, kasih ke mana? Sulit minum lalu. Toh, yang mana kita mana berbaris? Rombongan keluarga Mahapepangan sudah meninggalkan ruang penerimaan tamu, pemirsa, untuk rombongan kloter kedua. Akan disusul masuk rombongan Mahapeperu atau Mahapekopi. Sudah sebentar dalam perjalanan.
Dita Siman Bambaria Makarenta Tonaria Karampuan Boyo Nasala dan Kaisungan Komataga Makali makna Ulama Bina Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja sekaligus Bupati terpilih Tanah Toraja kedua Magasa Tepadi Mabanda Inde Susah Magasa Anna Batu Mabanda Anna Laulu walau berat buka yang menghimpit pijakan kaki rintihan tangis halaman bersimbah air mata orang tua bapak kekasih ayahanda tercinta Bapak Ape Soleng meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Namun oleh anak dan cucu segenap sahabat kerabat handai tolong telah hadir seia sekata seiring seirama satukan rasa asa dan karsa meraih ketulusan menggak bahkan subuhan air panas pelepas dahaga pasi padu tanah tono bagi emak pasi dumbukan tonan nabatama dika leta mura umpasi inan di inanna umpasi kalau kadawangna keden ni katang palambiran keden kantang mau purang mi kalau natang salah kalau mi bori natang salah bori tapi lagi kan biosantun sangararata lagi kadir di bulawan pak gantianan makarenta Yang kadang konang kamarintinan na Bapak Rama sola suluk na Jamai Makassar Batu bati almarhum ni estanan damai salosaran tepau ram kemarin din tedong tongkon ma atau konan laki tanda tasiki rama kaman untuk dingin bolawan ibu kota Kasediran ram po metua si teruna sang seluruh sangat yang karena Mama Emma Jamai Makassar batu bati almarhum ni estanan damai salosaran tepau Turampo metan damarin dengkin dan mekundai seraka rampo itu. Sama situ saat yang karena siapa nenek Wandi, rombongan nenek Wandi, tongkonan tondok buntu burake. Turampo metan damarin dengkin dan mekundai seraka rampo itu. Katongkonan kamarintinana ate linggi allo cerumai taparan. Turampo metan damali. Marin dengan tedong tongkol ma atau konan laki itu turun kaborok lakuasi bapak nabayu. Ate ligi Allah cuma taparan rampo mare di nanti dong tongkon mak tokonan laki itu utun kaborok na kosi bapak nabayu katongkonan kamarintinana otto rambak cuma ide pula rampo metanda mali itu utun kaborok na kosi mama nanega katongkonan kamarintinana Robert Gura batu bapak Karmel cuma kamali rampo metanda mali itu utun kaborok na anak tomate seterusnya katongkonan kamarintinana Oma Dina Lembang kamali rampo metanda mali tutun kaborok lagu anak tomate seterusnya katongkonan kamarintinana Mama Yuyun si Mama Yuyun kamali rampo metanda mali tutun kaborok lagu si Mama Nadea katongkonan kamarintinana ate linggi Allah tapar tu rampo metanda mali dingin membudai seraka tutun medua katongkonan kamarintinana Mama Yuyun si Mama Yuyun kamali rampo metanda mali tutun kaborok lako si nenek Nopi katongkonan kamarintinana Mama Yuyun kamali rampo metanda mali tutun kaborok lako si Mama Merda katongkonan kamarintinana Mama Fitri kamali rampo metanda mali tutun kaborok lako si Mama Nadia katongkonan kamarintinana Mama Fitri si Mama Fitri kamali rampo metanda mali tutun kaborok lako Katrini Soreng katongkonan kamarintinana Yunus Todingbua SE batu nenek Jelo kamali rampo metanda mali tutun kaborok lako si bapak Nadea katongkonan kamarintinana Puang Randan Sampetolim Sangala rampo metanda mali tutun kaborok lako si bapak Nadea katongkonan kamarintinana nenek Yurin batu Mama Yuyu Burake rampo metanda marinding kinin mengundai saraka rampo metua katongkonan kamarintinana bati almarhum El Lamba
bati almarhum El Lamba Burake turampo untan data sikira ramakamban untoring bulawan ibu kutang sideran rampo mitua katonggonan kamarintinan na bati almarhum nenek Sempa bati almarhum nenek Sempa Burake rampo metanda marinding nenek kundai saraka rampo mitua katonggonan kamarintinan na pungdian Jumay Ambon Oh, yang turampo ambil metanda foto, Kak. marinding Mau foto kak? rampo metanda marinding Iya. tuntun kaboro Masuk lakwas po. bapak Ah, di bayi. depan lakian. Katonggonan kamarintinan na keluarga almarhum nenek Tabi keluarga almarhum nenek Tabi Buisun turampo metanda marinding tuntun kaboro lakuan ak pemake katonggonan kamarintinan na akaran tialo sama sekuntas jengkaranna akaran tialo tonggonan ada turampo metanda marinding tuntun kaboro lakuan ak pemake katonggonan kamarintinan na Bribka Robert Adrianto Bribka